media claim bang putum phana kiro people krang lo nona ni gang sama por seta nang tum phan naka chu pha pe nang tum dang ki bang po nili tum nang tum phan naka chu pha lam the ke la puyan lo ison ra lam the pen nili tum nang tum phan naka chu pha lo alam the ke la puyan lo non ki bang ji Terepo ni pai nir kep nake March ni pai March achiklo ni pai nir kep no Saturday lo International Women Day kitalon pon Japan APHLC Central Women Wing sahin pen pathik pono adim lake dipu klabalong siniri tum pen pathik pon lasi nilitum ahin pen claim rapet negaching hon pe purun la pen ke negaching hon jirpi do an aphan seta me nilihin pen na chunin rikang tungalam thike la pulo nilitum east west kadoka ve pangrum pet pen 26 constituency ando la si non gewang ji ni pioneer ke par ni bangke kado ka be suar lo tum an ke nakachitong run pet je phansi nelihin pen setame kado ka be rat phansi tame chuning ring tum la penning thelo nali tum kado ka be setame nachitong run po kusi nelihin pen setame ning the par pik lo la hello nelihin pen kapachini gang tungalam theke Kita tang aningkan la personal itu consistency la son citalon rep la son mah mate pining si la son nang itu kacing rum colang payat mah kidam tang aningkan bang ke mitha constituency long la person itu citalon pon rep lo sita me pining bang ke nilitu 26 constituency phan sita me nilitu cithalap lo la da ilong paradigm nilitu International Women Day bang kini ditum talon pon po. Lalu seorang apaan kemana apaan kecepatan di asam doma? Oh, nili tumahin pen chief guest nili tum aman kido Sarjay Kathar IS retire APHLC lo president apaan sini tum chief guest bang cepapon lo. Lapen guest of honor nili tum bang pok lapu songan nili tum cepapon do.